يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان. Saya sedang bersama dengan Pak Wali Nagari Lumut Tanjung dengan tokoh masyarakat Jadi Pandai pembangunan Masjid Baitul Ma'mur Nagari Lumut Tanjung, Kecamatan Batipu. Fasilitas masjidnya Amos tablik akbar di situ. Fasilitasnya ada tempat persinggahan musafir, ada rumah tahfiz, ada klinik kesehatan, ada kios kuliner. Lalu lalang melintas masyarakat tidak akan pernah kosong. Mari kita support, sudah ada tanahnya 8.000 meter. Mari kita support, salurkan infak dan sedekah melalui rekening Bank BRI. Nomor rekeningnya 0231 01 000 943562. Sekali lagi 0231 01 000 943562 atas nama Panitia Pembangunan Masjid Baitul Ma'mur. Jangan lupa kontak nomor berikut ini, Datuk Sarah Rajo 0812 76 78 22984. Sekali lagi 0812 78 22984. Lambai Sakti 0853 757 33259. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.